lekari, dva osuđenika na večitu robiju, jedan ubica i 5 sitnih političara. A šta će nam toliko lekara? Gradski klinik je pored njega, mi smo očima. Ali ipak, potisnut ću sav svoj bol za dobrog rada. Niko neće primetiti suze u mojim očima. Svi će govoriti da kraljica dobro podnosi nesreću i nesreću. Zar je on zaista mrtav? To nisam mogla ni da zamislim. Ne bi bilo bolje da sam i ja mrtva. On je bio tako sposoban kralj. Moje nesreće beskrajne izgleda da još potpuno ne spada. A zatim smo izabrali i naredili da se izabere. Prestanite generalno sa tim svakodnevnim stvarima. Ošli makar malo moj Bog i uspomenu na mrtvog i nezaboravnog kralja. Oprostite. Veličanstvo moje generalne članovi saveta čekaju svečani dan. Pođimo u vanju, tako. Razumem. Neće govoriti kraljica, već i ja. Moram da vam objasnim zašto smo se po prvi put od osnivanja ovog saveta sastali. Tvrdi se da je kralj mrtav. Činjenica je da postoji leš, ali je također činjenica da postoji netaknuta kraljevska uniforma i oznake vlasti kraljevstva i da baš sada ta uniforma sedi u predstavnoj dvorani gdje prima pisma stranih ambasadora. Dakle, s jedne strane, kralj je mrtav, jer postoji jedna leš, a s druge strane postoji netaknuta kraljevska uniforma koja odlično obavlja sve kraljevske funkcije.